Arsenal na minkodi Arsenal nkoma kakra enfama onim say Arsenal bobo kono wo manya Premier League no e de so na so na sisi de Arsenal wo bia ya no mu pom de Arsenal enema ya kama me pato head coach wo ya adwuma ni nyina no e Mikel Arteta na reporter mensa kan ya say wo panya ne tin adi Kronke one said the Kronke for no mom enso sa so mu di dwuma na eno na reporter mensa kan ya say wo mo so panya ne de Mikel Arteta wo mo man contract extension na sa contract extension no mo de man no medical adwene ho dada yaso product na Mikel Arteta aya jama Arsenal mani to ho enti say ya boss ni wie say kima contract extension no one by jamo pay no Africa de so nyati UEFA Champions League ni cross and the na so dia na tasa de na mu aye de pa enso jama Mikel Arteta anum aya reporter free Arsenal akate adi eba ewo dwumade so na no pa make tire edema na midi coaches ho enkoma no ma menko Benfica na uko Benfica bobo kona winim say Jose Mourinho sisi ade no anya da ho wo benya pa Madrid no na so obasia so munya head coach obetumi akwa ya dwuma no edema mo reporter mensaka aya sa Marco Silva anom de dwuma no de ema no enso Portugal ne reporter ene Fulham wo mo so head coach no efina kati edi aba yaso manya wiewia bibia ka official communique ata sebenya bana fe Marco Silva akwa ya tuma na diama Benfica eno so nkoma kakwa ne mame ko Julian Nagelsmann na mini nkoma kakwa on na head coach edema Germany national team na yaso pay na akwa kasa na Karl Havertz yaso World Cup na Karl Havertz benya akobi na eno na yaso pay na twetefun ene Karl Havertz edi nkoma na nkoma no say na esiko yaso afre Karl Havertz no wakata wono de ne Salasina wodi bobo game bia de wono Karl Havertz enso e kan bi de hia sa brant ne betima pepe ne huye no mana ne de ono na bebo afa on chance so betima e fully fit enso e de man se ne be ya World Cup ne start ya wono Karl Havertz no enso etima ya adwuma no e de ma aye tuna na Griezmann woni aye ni Germany team no ane yankoba kakwan so na no pe no mensa e kan e wo dwumadie so a ana no pe mi so me bo wa kire e de ma me ko Jason Westcott woni opanya ne de Omar Parada na womono mucho Manchester United adwuma no enso ya sporting director CEO na enano pe reporter mensaka ya say omasia dinkomo na enkomo Jason Westcott ene Omar Parada di nyina ya say Manchester United is Manchester Academy no won pese wiasa fene nyina oba wiasa na ya ka academy Manchester Academy no ana chese obebo ni din na dami say Barca de no omo ye twemu ho wo metwamu e wo Madrid de enso ho na yi say no obi ade nani ehwe baabi no per academy player padia ebeya womo anso Manchester United wobu players na dodo na edo many better no reporter mete from Manchester United Manchester benya ya dwuma no UEFA Champions League gombe ko Thomas ase edin komo enkomo kakra mensaka yase Manchester say omuko AFC Bournemouth no makoko for Tyler Adams ade akoda na ba na Tyler Adams yase ska Manchester United betmetwa pa no 40 million pounds anya hwekwa de Manchester betmetwa yase akoda na Manchester ni tini huye pa amoma contact ya brante no atasa Manchester sa Tyler Adams no ebetima babesia kan edema Manchester United bobo kono afe meko Barca na medi Barca on koma kakra na Richardo di kakatam sa Julian Alvarez Deco akoko kasa ade afa brante no na muntie ne pa anota na aye fairway ade ma Robert Lewandowski assign aye players dinner ade ma Barcelona players na anona Barcelona sporting director openya ni de Deco enso ekwa ase bia na central for ete no mbisa so matete sa branta ni de Julian Alvarez ba Barcelona na Barca no ban o matete Barca so akoda ne bo wosoro amata so munsa da niska Barca betimi de atosa akoda no na ompezo misa sporting director say akoda no benya ba ananse ebia Barca for entimi ntono ano so wakam obi ata say anande so be wulili out say Julian Alvarez say Barcelona betono so montono ene de wontimi nkan wansan beta do betimi akata Barcelona for enyina ya say Barca so almost strengthen almost squad no ento obi enya ngote say ye do transfer window no proper ene player bi on beto no dodo na so ansabaka ene reporter mpato Deco anso ade eba e wodumade su na owie ano asan de ato so ade ata say wo wie ma Barcelona sese ne manyina pie wadi ka kandada say abranta de tinadi aye Robert Lewandowski de new replacement no ebe ya dempa ade ama Barcelona
Barcelona and no Hansi Flick aka and no da Deco and so assign Eddie B Etos na reporter mensa ka say Barcelona force say Ekobasa say Robert Lewandowski and so Ekodia and Abranta the dead with section Abranta Kwakobia so we betimi atena esan say with section wano since so buy and what say we a good player esan say wano ankasa bibi bia de be man ade no be ne kama anafe what say our experience Ebasa say onye second choice goalkeeper and from Barcelona wabra Abranta the dead Juan Garcia anyhow wetimi ya dwuma ni nyina kama and Abranta Kwakobia so one man atena and a reporter mensa eka e dwuma so a ena no pay me ketre ediama mamen ko World Cup na mindin koma kakra DR Congo woma qualify World Cup no moko womo de omo squad e de abedwama so crowd da ama dodo na hu players a ene womo de ekọ na anota reporter mensa ka ese Abranta ni de edi eye Rocky eye Bishuru akoda no yeso akwa na sani pra na wakwa no ama ese new call up aba ataso panyani tin edi Sebastian eye Desebre wono so edi new player edi abenom enso Abranta ni de edi Aaron eye Abranta ni dedi Aaron na tese wadun so edina bana reporter mense ka say once uko DR Congo womu ayase Ebola sense biem ama tese ese no kwa no team no omaso ayase ye pa waba na tese omo so edededede enso ay ensem ho enti reporter eban say Aaron aye Sibola enti kwa bradu so no din ni Ebola ni nyina pe we if you na we di iniba baba na tese ade na Ebola enti mi na minim say Ebola dada boka wasem no we Abranta de dey Aaron eje Sibola wono na tesa omo so ade akoda no enso ekwanti ane ya reporter mensa eka ewo dwumade so a ena no pa DR Congo ade aba meka che kakra enso ade amana Andy Robertson player at Liverpool season yenya we Abranta no onye Liverpool player be chance ne career no ande awo Liverpool anasa na ano na no pa nkoba kakra mensa ka say Abranta so yanka mo bianta say Liverpool bobo kwadi ento mu season no ankwani nyina no yamfa say Diego Jota sabi ni wo na e ba no amese amanfo bebre ensada adwene enko so beta kwabno ho say aha team no pa wo so mo bo mad day 5 ano mu say Liverpool team this season and there say enema betimi akoye ediamo beta no person mo tell mo possible best answer we metimi abo league ni no ma bani here esa say this season no ya baba start ya player wo match league wo medi ni nyina kwa celebrate ama players parade no Dogo Tota eka ho afa ade ekotin ya yes Abranta na frimo was in fact ha team ni ye pa was the first time o say Liverpool player out to me say player ni nyo okay but I won't say the baby ya ne ya sa season ya Liverpool enso awura mu and the season na ankoye no do so person be ode no na be excuses say nti no man anya aduma ni ye better sa de ne de ehomu ye pa ane yankoma kakwa so Abranta the team ade Andrew Robertson ade eba ewo dwumade so na no pa me ketre and so edema na Neymar story ni ne kwabna onse Neymar prawa no hom na anota ana yedi nkomo ewo production room ama make us a World Cup no one way Neymar wontimi mo World Cup no bi mbati ane se yase yedi Joe Pedro edna replace Neymar asem ni nyina yase Sara kwa no wo injury ese no ho na yase ya calf injury ana Abranta ne enso wo na ukọ Santos Boboko na wo mo doctor ba kwa ni tinade Rodrigo Zugab wono na tese wode eba na Rodrigo se yanka mo bianta ese we Neymar ne ni fana ne calf wo injury kakra ewo ho atese ompeso mu protect Abranta no no mo ye ne kakra kanti no ane am mo show excuse no so kwa Abranta da ho no ni nantu ho no ekọ ni nanko komuna hona yase problem ni wo but doctor ne say we president on be campaign on the 27th of this month and on be so mo campaign as but we say enu satam de na Neymar are fully fit at so betimi team no and team training na say World Cup no mo kwa Abranta ne timasi akan adi amade president national team eno na meko efe na kate the federation ho ekwa say na Neymar so esiko na uko federation na reporter men say ka say Brazil for say enya dey so mo ye worried with Neymar their yatiti team it's say World Cup no there kwankro so mo dey Abranta na beko anya we call mo team of doctors we metime ma Neymar I fully fit na World Cup no was
set mesia kan edi ama preso ene ye reporter mense ka beta Chelsea for de yempa ye nyina ye ba akopɛ sɛ de man ni plano ebe kase na João Pedro etimi akono akwakɔte anim na ene man so etima ka ma no ye reporter menso medi ema wotumadi so na ana meeting eba so den and so ego Spain ene ye Madrid krodua mu ho meeting eba so enya asɛm ketwa na sa meeting na eba so no in fact yes no da kra na de no and so start here at so mu ye adwuma na eno ye Xabi Alonso any Chelsea paying for no na yes Chelsea ukwa Chelsea team no ma ya de sa team no pay for mako 10 ana wo mani Xabi Alonso esia at so my meeting na meeting no de fidimu edi eba yes now sir oba player recruitment and send the seeker essence omedi the player power edi aman so be decide the players are as a Chelsea agent kwan players as a Chelsea edi aba reporter mensaka as a meeting na a total our Madrid at as no pay home pro eba no the chance omakwa kwatino ho Chelsea players are likely we meet me do omokwan players as so omedi omoba anafe ne tactics na oba babo no watch it to me in a broader picture and so dem Chelsea team no and your reporter mensaka e wodumade so na eno na central for that is Xabi Alonso anom bisa ne say Chelsea project no project ne come na no so project ne very good option at the ma wono Xabi Alonso say we betimi aye aduma ne ye pa and ye bisa say yetete say abranta ne de Rob Sanchez o betimi agya ne kwan na no say na de na yesitie mu beja abranta ne kwan na say yetete say players bi wo am bedi jomo kwan no so do betimi campaign players say wo ba be form good aye team at the matters boboko no wo be make good team at the matters into on person beka say dia mo kwadune ho ani do mu nya nya de so bekasa hedi afa na ya reporter meti e wodumade so na no pe no make it edama na kwabra reporter mensa ka ya say Luis Enrique akasa na Luis Enrique ni ebisansa Arsenal for the Premier League musuma the Premier League e de say na so he said the two champions ana mo ba besia France champions ana England champions say ana de ne besia come so ego Hungary na papa no say yanka mo bianta say Arsenal without the ball wo mu hu ye pa it's a reason to mu nyina kwakwa final and Tifana ne de ono Luis Enrique ade ba ko hu o Mikel Arteta team no say e team e wo suru ye pa wo mu ne o mu se ombebo mani abre ade yankoba kakwa so tota e wo dwumade so na metiti nkobo bi na e be likely say e bia sa two players we ye benya mu ba ko awo aye Spain kwabra mu ye ma ho ya Bruno Fernandes betimi akọ muntie ni ye Bruno Fernandes reporter mensaka say ma we ya obetimi akọ Spain na Spain na okọ team ben ana okọ akosia kan e dia mamo ene ye big question adoto na ebisa ne nyina ye say omo agent ayo panyani ti ne adi Miguel Pinho na Miguel Pinho anopai yeso mahunu awo Madrid krodua mu ho na Madrid no mu hu no ba bedi nkomo kwabna open notable players enso a sisi obi abo mu din a aya Branta ne dia no Mendes aya Tavares wasi akadema PSG ana Bruno Fernandes o captain adama Manchester United na omanyina manager eno panyani dia Miguel Pinho ana manfo so dabi say Miguel anya ba Madrid krodua mu ho dia ene sa manfo sa se di nkomo already Madrid esi wo metre ho wo munya defender atese betimi abo wo ye pa already Madrid esi FIFA so no wo munya midfielders wo betimi carry team no on their shoulders na abo Madrid bo ko no and this any yakwakonya sa opanyin we ho the super agent that means say yes two players mu bako ana nkoba eba be koso and fit na ko update bi eba no me so me de be pema wo dwumade so but me ko ba sa na me di nkoba kakra ba so na say abrancha de de Ferran Torres so me okay with a Branta no ne modern bontino wamema Branta ne contract extension na why adwuma na diama baso na boboko no ene am determine seka e wo dwuma de so na no pay me katere adi ama na afe mame nko UEFA Europa League na mendin koba kakra eno ata chairman semo e adwuma ni nyina Buandia ene Rogers mo ye adwuma no ade ma Aston Villa wa bra mo so ete Fabric abo mo ntramiensa wa bra mo so entimante enti se na ya champions dia na Aston Villa boboko no
na kwabra nim say John McGinn team we wodomu and promote ya ade omo eba Premier League num and 2019 and odi Aston Villa asuramo Premier League mu oba ya wa captain ama 2024 wodomu ko UEFA Champions League ama tesa omo qualifier after 2026 John McGinn a captain team no edoma di Europa League atumi say enema ya kama enso edema akoda no na enyo no kwa wo John McGinn dia one quarter bebo ni dia Unai Emery kwabra nim say Unai Emery sisi no eduma na wa na nya sam keto akra eba ni UEFA Europa League before say eno anu no wako 6 finals no na wadi mu mako 5 taza dabi no ade ne kanwa na wako 6 final enti no ade ne baba kanwa na tase wo bi a de we niam nso ebetimi akọ ready no wedi ka ade 4 dada ana no ade wa baba di baako aka ho ama na ye 5 atumi se niam nyina ye kama enti 6 final no out of 5 na niam nyina enso akoye ade ama na mema refi se opeyi we no sei na ade no esitia 2014 ade so de Sevilla etie no ye 1 number 2 2015 and also Sevilla number 3 and year 2016 Sevilla and a fourth one no and we are with Arsenal 2019 and year man koye and afe the fifth one and so 2021 what the Villarreal and etie and 2026 and year the sixth one and also what the Aston Villa akwa wanya akwa team e dia benti yaka man of Europa competition padia e dey say Luis Enrique mu duma o Champions League no wo mu job di na Unai Emery and so UEFA Europa League no di sini na so nti ano ya dia to no da Aston Villa team no peja o pay ni di sini sia kongon na Dibu Martinez ana yes duma no o mu pon game na ana Unai Emery sa wo peja nsa ama team no wevi players no hu ya na sa Dibu Martinez apeja ni di na sia kongon and enter team ni na and support and so adi mo pay sampa wo ye duma na jama Aston Villa anti kwabna sisia no o mati Europa League na that means automatic qualification to UEFA Champions League no sakwabna ya adwuma anti we sanka yetimi kinka ba anim kakri just for abadablujo kwampa na bia dia maye enso so ya abadablujo gwadi nyankopon anti ano so nkoma kakra ne na Unai Emery mema refi se papa we adwuma wa ye no anya sam keto 2023 woba Aston Villa no yebo season ni na tase woboto so 7th ana odo mo qualify UEFA Conference League 2024 and also womo beto so na womo wie no ma qualify to UEFA Champions League after 2025 and also quarter final UEFA Champions League anokoye after semi final and the FA Cup and after semi final and also Conference League no and also the team no edidu ye 2026 what the team na qualify for UEFA Champions League after quarter final of Champions League this season anu there and after was signed the team no and so akwaji UEFA Europa League atase dabi when Europa League dada and Europa League champions and the team now qualify to the Champions League and to record the paying dia adia kama and so edman and your reporter eba e wo dwumadi so na no pay make it edia man na kwabra Frankie Dijon say amount for bebre say I saw prioritize work up no over Barca any adia no so enye tu no adwuma why dia ma Barca na Barca bobo de wo si pepa no de ntina be mo bi akasa asem na nya no credit say ebio no so be yes anema no on eba team pa dia team no ono so nani ade hu ye pa ateso ono de Barca no why na adwen so obo na wabodi ye na niama akoye jama ma ne ye reporter men say ka ego dwumadi so na eno atikwabra de tense Southampton eno da omo ye appeal say anka yebetimi amomo akwakobo playoff no championship playoff no eno da omo appeal no buboku ye eno da me ba be katem se nkrofo no nanka omne Hull City ana akwakobo amampe fo ba be ka say omo conspire on opponent 4 times and ti omom enso ayoma fim amachese ya to mo points kra wo mo kwa appeal no ada appeal na stand na kwabna ukwa Italy ade bi esi ewo Italy na de ama de no hu say involve on former players bi mo abeto Akuliani kwabna so obekai no ana afe Filippo Inzaghi wamumio na abeto Akuliani wono na head coach and so edi Catanzaro boboko no ana afe Parma Casio ho anso na Filippo Inzaghi and so ekoti wabra mo so bo Serie B playoff na no ada yase game no well felt like na niama head and koye amfa moment so many abriye pa eno a yase palabo fo eluso na Sporting Director
adi ema Catanzaro for no ana afe ade se yase abeto akuleani ne maame mu ati park ne so a kwabro mu game no bi yase ho na palamo fo no bufu ye ana mu descend ye wo mo so se masa mo na mo nkrofo na ekochi team no na ba ko ya sporting director ne yase game no ye ni so a 3-2 ne ye bebo me ne no ada yase dasem ko to akra ene stance no o mo se o mo players na bo mo park ne so a ene stance no de ene ho de no master kwabra be ane TSC team director so ana akuleani so yase di parent ene otumi se nkokrafo pa ye bo masibe pa wo park ne so ente no da security personnel no ane tisi mu ansa no mo kwakopata na ne anim sanka no so awie afi ye ko park ne so a eno so yase palabo fans no enso ene Catanzaro for na no so eno so ntukwa park ne so nyasem kotoa ente omene so mbeko siriadi a team no mo ko siriadi no ombe bo ma ansa no makọ ente abeto akuleani ana fe Filippo Inzaghi no ada two side no wo mu teams ni nyina na tese entokwa no enya sem kweto akra no ye de fi itre enso adi eba na Paul Billy Pogba se Jose Mourinho se wo yes ebia akwabna wadu pick bia wa ne wa obetia no de wato proper position was say I don't know or de ba Madrid nti se ebia Madrid phone nim de ono Paul Billy Pogba de obetimi aka se Mourinho na nya de se bia onyo ne mon player office ebia wedru ewo football mu no na tese watemi wo kama na ode wato proper position enom ayen koma kakwa so ampato Pogba edi eba ewo dwuma udi so wesu ne yegina na yedi nkrofo amanso nsem nyina edi ese ayen hira your number one can radio station the Asanteman agi atumnie reputation eba so den na ayen